Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. My name is Anthony Kamau Wachira, and today is a big day for me and for my family. Today is the day that you have been waiting for, a day to celebrate our marriage in terms of holy matrimony. And I'm very excited about the day. It has been a long walk, it has been a long wait, but we thank God that the day is finally here. And I would just want to say that to my wife to be, that this is going to be one of the greatest days of our life, a day that we have been waiting for. And we have journeyed through this long journey together. My wife, my dear wife to be, Winfred Wanjiko Moreithi. And as you know, it has not been easy. We started when we were very young, and we have seen the growth in us, both of us. You have come into my life, you have made me a better person. You have been a very supportive partner in life, and there's nothing more I can ever ask for. I just thank you, and I thank God that He brought you into my life, and I have nothing to regret, but just to celebrate you and to celebrate the wonderful family that you have given us, your wonderful home, and the love that we share and the love that you have shown across to our family and everybody else that we meet. And I have nothing much more to say, but just to say thank you, and I love you so much. I know we've waited and we've prayed. No life plan, 10 years of friendship and sisterhood. Cannot wait to say it. Forever and ever, for Mohana kya arogo sago kumati ekanya nyawe ko kanya nyawe ko kanya nyawe ko ekanya nyawe ko kanya nyawe ko kanya nyawe ko edeke hawa airone kaya tumia oe nani Mohana kya arogo sago kumati ekanya nyawe ko kanya nyawe ko kanya nyawe ko na maido eneke hewa airone kaya tumia oe nani Mohana kya arogo sago kumati more diwe ko oh heane mwana neke hewa airone kaya tumia oe nani
Moana kia rogo sago kumapine. Kanya nyawe bo kanya nyawe bo. Kanya nyawe bo. Geko he mwana geko he mwana. Geko he mwana deke he. Ayo ne kaya tuli ya oi na duri. Moana kia rogo sago kumapine. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, say my name. I know we've waited and we've prayed. Here we are for a lifetime. Mimi Anthony Kamau Bashir na kupokea wewe Wilfred Msigo Murray uwe mke wangu, tena naahidi kuwa mwaminifu wako katika taabu na raha, katika magonjwa na nikupende na nikuheshimu siku zote za maisha yangu. Mimi Wilfred Msigo Murray nakupokea wewe Anthony uwe mume wangu, tena naahidi kuwa mwaminifu wako katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, nikupende na nikuheshimu. Kijana wetu muongeleshe mbele ya kabisa Bwana na udhibitishe kwa upendo wake, apende kuimarishia Mungu wa baraka zake na aliyounganisha Mungu aladamu na mwenzangu Wilfred Murray na kupokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenzangu Anthony, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Hivi mtakatifu. You're mine, always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100
100 worlds I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees, 'cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back riding on the clouds. I, Anthony Ngamau Wachira, take thee, Winifred Mureithi, to be my lawful wedded wife, to love and to cherish through thickness and through bad times, through bad health and good health. So help me God. So I give you this ring as a sign of my love to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Look into my eyes, dear. I, Winfred Wajiko Mureithi, take you, Anthony Ngamau, to be my lawfully wedded husband, to love and to cherish through sickness and health, till death do us part. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. I'll Amen. give you my whole heart for my whole life. I'll give you my whole heart for my whole life. And this is where it starts. I'll say I do.
Ukisonga mbele kidogo tu.
Shika mtu wako. Niletee chaja. Hiyo chaja. Nataka tutumie kamera. Chaja ya? Yenye na chaja. Sawa, na tripod gani? Tripod ya. Uko na yogero toni. Hata kujiwa. Wote mbona wao tuko na pia mboga gaguri. Oka hapa yogero. Kuja ukujiwe. Kuja hapa. Mbona wao tuko na pia mboga gaguri. For better for worse. Nake. Wow, amazing. Mpeleke tu tugabokie na tete ndo agokuro. Toro ina mapoli mwete. Kiatu. Sister ya Fafa wa Mashira kana tata sio tumwitire tata wa Mashira, na kwa sababu akona haraka kidogo na kabla watu wa Kirinyaga wajipange, ndenda gwita Cecilia oke haha aiganie ndaheka heko ndenda gwika okwariria mwana wakwa Mashira na wakiona tata eguku na ezikosa neno moja ine morara kinya wega ui Karibu sana. Karibu kwetu. Na wakinya wito usitidamu. Tetwende tutoni. Iko tiga kihandiru hari Jehova. Ahiki na muhikania tone na wini ura wahiki. Na wira wake. Iko kibe twikaga o. Tiga nyumba yakirwo ni Jehova. Akire akutaga o wira wake. Wini ureretwo nyumba-ini ya Ngai. Antone tukurerete nyumba-ini ya Ngai. Koguo ri nyumba-ini ya Ngai ciana ciakwa ri mutikana ume tondu mahinda ma uria kuhana tiga mundu oreire o nyumba-ini ya Ngai orire maru-ini ndari undu angitoria tondu tukaga atiriri
Muthuri mwetigeri Jehova ainainagia ihingo cia kwa ngoma. Mutumia mwetigeri Jehova ainainagia ihingo cia kwa ngoma. Mwendera hari Jehova mucio wanyu kihiko kianyu nigikũrũgama. Nĩ maũndũ marĩkũ mangĩgiria kihiko kianyu kĩrũgame na Anthony? Kĩrĩa kĩngĩgicia nĩ arata. Arata nĩ matete mĩciĩ mĩingĩ mũno mũno mũno. Koguo arata arĩa mũgũkorwo nao korwo mũkĩmenye nĩ arata a mũhĩrĩga ũrĩkũ. Ũmũthĩ nĩ mwaheo arata a goro nĩ waciari aya anyu a kĩhiko. Hĩndĩ ĩrĩa tondũ tuga rĩrĩa mathano me kĩondo kĩmwe matingĩaga gũkong'orania. Hĩndĩ ĩrĩa mũngĩona nĩ hagĩa kaũndũ na inyuĩ nĩ mwaranĩria nĩ mwaga kũiguana. Aciari anyu makorwo marĩ arĩkũ? Tondũ mũgĩka macagũra nĩ mũramathuthurĩtie na mũkona nĩ andũ mangĩ muongerera bariũ kana muongerere bariũ mũtũrĩre-inĩ wao. No aya angĩ mangĩkorwo marĩ agũthikĩrĩria mũno. Wini mũndũ ũrĩa tindaga agĩkwĩra nĩ nyonire tu. Ndũrĩ ũramenya nyũmba itũ yothe na nĩ nene mũno. Ĩtagwo yambĩrĩria nyũmba ya mbarĩ ya Nguruũ harĩ ĩrĩa nene ya mbarĩ ya Mũmwerũ. Na ndũrĩ ũramenya kasi ciothe ciao cia Anthony. No mũthĩ ũyũ rĩ no ũke wĩrwo nĩ mũndũ atĩrĩ Anthony nĩ onirwo na kairĩtu fulani gathaka na rĩngĩ nĩ kaũ. Nĩ ga sister ya your dad. Ũtarĩ ũramenya ona ya Anthony no taguo. Ũgacoka kũmũkora rĩ ona ndũrenda kũmuona. Ũcio nĩ mũrata wa gwaka kana nĩ wa kũmomora. Tondũ mũndũ ũraingĩrĩra kĩhiko nĩ andũ arĩ matuĩka mwĩrĩ ũmwe. Nĩ wagũtho? Ya ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ thimũ. Thimũ itete ihiko mĩciĩ mĩingĩ ĩtiganĩtwo nĩ tondũ wa thimũ. Kuma Kĩrĩnyaga na warĩrie ona aigua kĩrĩa mũcokie na mũciĩ hanini aigua Kĩrĩnyaga rĩu kĩrĩa kĩna harĩa thĩinĩ aigue wega. Mami toyo mũthako Ngai nĩ mwega. Kethio ũguo akorwo nĩ ũranyona. Na ndũkanjĩre ũguo ndĩrathinaria. Ona kwagĩa nduma mũthenya wangu nĩ wangu. Mr. and Mrs. Muriega. Na njilinge mpaka siku ya mwisho. Njilinge mpaka siku ya mwisho. Ngai nĩ mwega. Ndĩroya mweke ũyũ ndĩregua gũka na bau. Nĩ mwega kĩu gĩkĩega. Mwanjĩra njoke mũciĩ. Ndĩrenda gũcokia ciko mũciĩ nĩ tondũ mũciĩ nĩ mũciĩ. Njoe mweke ũyũ mbere ya maũndũ mothe ndĩmũmenyithie ithe na nyina original. Ndaria Kĩthũngũ. Baba na mami original na mangĩrĩ okĩru ni ndĩ wacũa koguo maũndũ makwa nĩ chap chap. Na mũmbĩke mathaa nĩ mbeca. Nyina ndũrũme ndembea. Yes. Mũgũkĩona mũgũkĩigua. Ĩno nĩyo njamba ya mũthuri ĩrĩa ĩrutĩte thahabu ĩrĩa twĩ nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Kana ti thahabu? Mũgĩkiuga ti thahabu ndiũĩ mwĩtaga thahabu ĩrĩkũ. Nake madamu ĩno nĩyo ya kuire mũndũ mĩeri kenda. Na tondũ nĩ maragia na tebubu ni ndĩrenda marie ndĩraria bandũ-inĩ bao. Nĩ mũkũnjĩtĩkĩria? Thini mwĩkare ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wanyu na ndĩ gũkũ na ngatigara tondũ Mwathani nĩ endete. Ndĩgĩtũraga rĩrĩ na gũtĩramakania. Wanjikũ Ngai augire ũmũthĩ nĩrĩo ndĩrabora nĩ ũndũ waku. Ndĩtakĩrĩ ndekĩra tũratũ ta tũtũ ngĩkĩrĩte ũmũthĩ in fact ndũraga na slippers. Ũhoro ũcio nĩ wa kũmakania. Ndoya mweke ũyũ njokerie Mr. na Mrs. Ngatho arĩa matũma tũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ, arĩa matũma tũkene ũguo twakena. In fact ngũragia atumia amwe anga nĩ rwĩmbo mwagaga
kana kamwaga kama kumatwara athuri manyu amwe mangiona ogu no mamake nyuma ndirorerete ta video ndirerorera na ndamona na ndingibetokira be muthuri wakwa nengo waku nengo mwira gutware rwimbo tondu ni uramrumisi joe mweke oyo wigugie karoni giki na in fact no kwiriragiria kana ni ureririria muthenya uyu ungikinya atia kuri ori thiri ni imwe nigetha mundu abewa certificate ambagiriria one akathi kana ko gatiga kinjo no ridie na rio tondu no ngugo gu ndirenda kuga by the way niyo mwathani akiamberia kugaya maburi ni ambiririe baria maindota kinyete omundi tonini aronire abatie no akomube certificate ni tondu ni mathiete karugendo negu kana tegu toni ongeronete abatebo ongeraugire te abai ndirenda na ndikenda na ndike no ari muthenya wa mundi in fact no wasaina na wakururira ate gote mundu ongitoriko toyo my daughter andu marabe wa promotion ne mambagiriria kugwatwo ni kindu gitagwo ndaimono ya mwitio na sana ona mworo na mandorete aba manguririte metho riria mundu abe wa promotion ni muthuri wake ugakora mandaraka ni womenyaga nguku irathitho kwatia ni womenyaga ndigo irathitho kwatia ni womenyaga mbeca cia matatu iratonya atia ni womenyaga ciana irathirura atia ambagiriria kunjisikia na agakinya bandu akagira mundu giteo na akamwagithia value nindagukania mbere ya kirindi giki gikitie ona mungithiira meri iguru ona mungithi na ciarungurwa mai ndirenda gukwira riria rio ndio gutura na riria rio ndio gutura moyo ndugece gukaimithia tone giteo kuri andu manyu kana kuri arata maku ongegwe atimbia tondu twi mamusena tuthiraga stress ratwabeana ona rombirwo ona akari ona ndabataka gukoma ona arara gona sogisi riria ugakinya bau museneni tosu ukauga kaina ningucoka na mucii ona ukimenyaga toni araraga na sogisi wakwa ni mwega ega gukira manyu na gauga angi ndukauge matiga kwa masuretwe ni mutumia ngatha ni mutumia mugi ni tondu no marenda obene cia gwaku kama tigaga masuretwe ndekwaria isu tondu ni ndegua ngari aba mungiuga kandi ramuthekerera in fact wakwa ni mwega ega no wakima bia cia gwaku kithe ndo akururira njoya mweke oyo tone niyo ni thahabu ndakubea mundu ndagia mwanake na ndagia mwiritu ino ni thahabu ndakubea tone njogu nyamu ithwagithia muguongo ndaka miti ni undu etemenyaga ni thahabu ekue nawe tafadhali thahabu yaku ikarage bindi ciothe ukimicainagithia ukimibeagithia gitio ndugaketi kungania makoro ndukathi mabubani ndukathi kungania ndagara utigite thahabu yaku tafadhali ndakuthaitha ta nyina waku isunde tata magatika ko mundu ungi ugikwira tiganio na ngerekia niyo ndiaragia muno to ukioi na ngerekia nengwenda gukuririkania undu umwe ungienda ndore miaka 120
miaka ya mwathani ya kirikaniro tamenya inyuere no mutume nginyie ni makana tema no mwenda nguye rucio ni mugutigwa no namwe muririkane mwiacia mukambe agagitio gitio kiria na nditangienda mumbeke kana kikiria mwina kio tanjigagwa mucio wanyu ni wekarite na thayo kegagwa tandina maguta ndiraria kunora njigwa anjiku mwekaria mucio wina thayo ndabora thimogu mubiana atia mam twepoa na netwekara muno na neto kangu tomera nudukiro ya askari otote by the way niyo ndiendaga mwingi tone ndiendaga askari mwingi kanudukiro nekeganu njekiogu ngayaro murathima tukangirire ati tono ndwekendo na tekandira boya by the way ndere magira ndukangirira tono ndwekendo no ngikorwa ndina milioni rira ndare kanyamo ka mwana ogu ninjo buri anjegagwa tarindire gwa ngenete nikana karandonde kidirie ringerio kandira nyitagiriro by the way na ne pole sana ni ndutira mumenyithia maindia akithende ebia ndabe ndukenjera ine ndabetia andu ake abogumo niyo ndina meri ere ndadumorere na ndabetia na ngayandekere tono no korwo anjiko ka betiogu onanda thie mecemani andere sana kaga kuga oyo newe wanyendire gikiuga menyerie ngara gukenagia mwendwa wako angaya nyona kenda ruse tafadhali uka ngutamburithie nguteithie nguganithie ni undu haunginyete baba ni nyawaku nekiodera kama kona muthuri wakwa mungethwa kanyanya gaka niko karatumire njikire nginya turato twa mithece ndiraturaga na slippers na by the way no urona tikate ndi mubinyirireku ni undu ndi arandungatire escort nginya guku obiki wa mundu atoi obiki wa mundu atariona andehe guku na tindania nani atigirire ona ndagwa moko ni mandu waitu wega maindia nguganiretio gwegi atei mutheri good tikio ya mwekeo ndi mweritherie mucie mwega wina kirathimo na thayo na mabinda memonde rira mwaturirikana mukegwa gutuboera siko no ngutigire na kiugo kira werwa ni you aunt mucie utiragirwo ni mutumia na maboya riria ukona werera kanjira ya maboya maundu maku ni makinya muthia na koguo Ngai witu akuririkanagie kuboya kila saa kila wakati rira muthuri waku aumanja ti mabinda magwete ngaruthia angathire angandironire akithekua angandironire agekwa ni mwathani mugitire na is not on our side. Watu wa Kirinyaga tafadhali DJ ukaifa hapa mokete mukageithia muhiki na moka ni hoshi yanyu tafadhali aikore na basha karibiani hapa tafadhali adwa kutira baroga mbono haha na yenya adwa Kirinyaga wewe weka heki tafadhali kanero weka inende wati munene kanero weka inende oya adwa Kirinyaga kwefu Tobie mwonoshoki songeni tu watu wa Kirinyaga muru na basha ukaingia
mohiki na mohikania somokete. Kujeni tu, karibieni tu hivi. Deda Shakiri nyaga tafadhali. Ala mende yombe harire ina ndwanye ne muno na tureka. Rira tothi mwana cituthi na ihenya. Tutigakona ndire. Asherine Maria ogwa andu akenyaga ni ahingurire kwenda heo ciao. Karibuni sasa. DJ. Leo andu akenyaga ni gitoroma ruthi gutura tuheka heke. Daisi meheka heke moke na ihenya. Mutigate kira mohiki na mohikaria marugame muno haha. Ni marano wane kurugama. Ukaihuka rĩu. Songeni tu. Tutie na protocol nene turahũthĩra. Tone mwana ona thuri aitu ni moe wega tutikamaga muthenya ucio tikamaga tutikamaga riria twititwo ni mwana ona thuri aitu ni moe wega tutikamaga muthenya ucio ni murimaga tutiremaga tutiremaga riria twititwo ni mwana ona thuri aitu ni moewe tutiremaga muthenya ni mukenaga nitukena nitukena riria twititwo ni mwana ona thuri aitu ni moewe nitukenaga muthenya mwana nendo yatumia aitu mwana nendo yatumia aitu enekeheo twaheirwo nĩ Ngai atumia na thuri mũhonokia arogocagwo kuuma tũcũgia mwana tũcũgia mwana tũcũgia mwana tũcũgia mwana na nĩkĩheo yawe na thuri mũhonokia arogocagwo kuuma twine. Hallelujah. Mr. and Mrs. Aya nĩ aciari kuma Kĩrĩnyaga nĩtuonete wega mabinda marĩa tũrĩũkaga kwanyu tũtirĩigagĩrwo cai tũsturuni tukaigĩrwo kabĩrĩ kaba tũgakunda wega ta ngatha ĩkwa mwari. In fact twambĩngĩcania magũrũ bau tũkegagua wega mũno. Twamenya ũndũ o ũmwe atĩ mũtũrĩre ũrĩa ũgũtũra mũtũrĩre wendaga ũrugarĩ. Mũtũrĩre wendaga kĩ? Ũrugarĩ. Mũrengeti ũtĩrĩa ĩgayanagia gatagatĩ. Wanjikũ ĩno tĩrĩa ĩgayanagia gĩtagatĩ nĩ ngwĩra ũguta nyina waku na tĩrĩa ĩgumbagĩrwo nĩ mũndũ wake. Ũyũ nĩ wa mũthuri na mũtumia. Karugarĩ kaumagaba mũthuri abone nda cia mĩthemba yothe nĩ ũĩ mũthuri enda igĩrĩ na koguo ingĩbona ciarĩ ndĩrenda gũkwĩra nĩ ũtũra maica ũkenete. Ndĩrenda gũkwĩra nĩ tũngĩũkire na gĩtanda tondũ nĩ tũĩ atĩ mũciari akuaga gĩtanda but ũtĩkĩrĩ akũrũ na twabota kũmũretere kĩa mĩthaitĩ ya mũtitũ na in fact mwendaga iria iraumire modern. Ndũrakĩona ndĩ mũkũrũ
ndukithinia baiye mugure karia mukwenda na kamuciari ona gakorwo gekame mibuba nduki. In fact kaune gatanda kega na kena kirathimo toni amukira ina ngatho ni tondu tika kubunge tuma tutigitie tuma tukinyite bau koguo nako kamurengeti kegumbirwe twere tutura twakwanda tutuma gwaku tukabewo cuungi ni undu ndingienda na leo magakirara na tusuka gakane kabeo kamamu kumo Kirinyaga kiria kibauye kithindo gitumbura ne kandike na undenjito koguo Ngai witu aromurathima na mwike no tigirwa thuba ucu nake naroneka aramubarira nigetha twoka tutigakiage bandu tungitetheria ndirona tubasa maringa ina tubasa tu na kiria kione kiumite kwa muciari ndamwira nokie mutikarorie wonje mutikarorie turi athini kana turi atongu. In fact ugune gubinya witu kinyete no kinyete ni undu wanyu tuturira guketha sai ni undu wanyu tukimombe itubasa mukimukethagia mwegwego na tokora nduri uragwatanja na cia mubikire mubikania in fact maringe ikanyamo muno mam ira tweka heke na mwebange ni muno TV ni andu Kirinyaga mutigathogothanie muno mukarwa mundu wa kamera mwena uyu muroneka migongo riu bica cikaima migongo na turabanga tugathiururuka uguo karaini gagoka uguo. Thank you karaini DJ twekare tafadhali. DJ ndio twetereire oro Kirinyaga makomakiana na yeye waya no kuhetokete uguo ukipatia na zawadi unakuja upande huu. Thank you so much Kirinyaga wote wako huku shiko anywe hau na ndege ya people officially. Haya tunasonga tu na mtioga mzuri ya sima ndo wa Kirinyaga adana basi bega Kirinyaga. Asante. Haya tobie tendo wa Kirinyaga tusonge mbele watu wa Kirinyaga. Bwana Yesu asifiwe. Na turoge kundi gia Kirinyaga Batiera group twetagwa Kuronyoka the fourth na nikio tukire Winnie is our cousin. We are many of us, ni vile wengine hawajafika but tutawakilisha. Congratulations. Na nimeona Anthony anajua kudance. Koto benagia. Leo turegwekirira rwimbo ina wika. Thank you cousin na cousin ndiaga ndia thakawe na mararia wega. They are looking awesome. The fourth Nyoroka. Thank you so much cousins. Watu wa Kirinyaga naona kama tumetoka hapo. Nataka tuende marathon. Tafadhali we save time ni kwambia gutuka. Na leo kuria Tony mamu aikete kuria Muranga. Twambia na Muranga toka tuthie Nyeri nigetha maundu mafruwe. Kai tiguo. Taima Muranga tuthie Nyeri tuthiete uguo. Ndio hivyo nimeambiwa kuna mtu ameniambia Muranga mabe moke mazoke moke andu anyere tuthiete uguo. Maundu macio mothe ni mega ti moru. DJ ikira andu akuria gwa Tony tondu Tony nake ni ari andu wao. Tony ndaimire kundu ro uguo akona watu wao andu ake nakinya me smart muthuri wena taiya ni umwe wao na ndi moru. Uguo na Tony wona kundu waimite tutaitu gwikiraga tuimite kundu kwihowe. Kujeni tafadhali DJ watu wa Muranga na Nyeri wakuje sasa ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Marame ya mama yetu
wa nguvu. Asante. Habari zenyu? Jioni ya leo tuna furaha. Ithuĩ tuciarĩte mahatha na mahatha nĩ gĩkeno gitũ. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kũrehe mom and dad wa Machira. Mom and dad wa Machira. Original, Nĩrenda kuga rĩrĩ nĩrĩo irigithathi na mũciari nĩaigua irigithathi rĩgerete njĩra iria ciagĩrĩire na nginya iria ciagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kwoguo aciari acio mena gĩkeno kĩnene mũno mũthenya wa ũmũthĩ na nĩkĩo maraheo chance ĩyo ya gũ-celebrate. Hallelujah. Hallelujah. Winnie tũrĩ akenu nĩ ũndũ wa ũguo mwĩkĩte. Thengio nĩ tũmwamũkĩrĩte mũciĩ. Wale wote tunaoitanishwa na hii jamii. Mushai's family. Mushai's family, can you come here? Mushai's family wote. Okay, sister tu mama Mwangi, sisters na shosho na kina mam. Wote tutakuwa pamoja kabla watu wageni wote waalikwe kama wageni. Watoto wamelelewa pamoja, wamelelewa kwa nyumba moja. Wow. Kuna watoto wa brother ya baba Machira. Wafike wote, wafike. Watoto wote ni wa nyumba moja. Au wote ni watoto wa nyumba moja. Au watoto wa nyumba moja. Maito eha. DJ, tuna kitu muhimu tunataka kusema. Tuena maito wa mami wa Machira. Maito wa mami wa Machira. Ehaha na maito cioke. Nimokite nigetha marathime ciana ici. Twi hamwe. Kwoguo nĩ tũrenda maito arathime ciana Machira. Maito ndangĩoya makinya nĩ inyuĩ mũkuoya makinya mũke haha kĩũgĩkũyũ. Nĩguo nigetha nake mahote kwamũkĩra irathimo icio. Ũcio nĩwe mami wa, ũcio nĩ cũcũ wa Machira. Na rĩu nĩ maciarĩrĩrwo kana gakairĩtu gegwĩtwo Winnie. Na nĩndĩrona mena kĩndũ kĩega mũno maranengererio handũ-inĩ hau. Twĩhĩke hanini nĩ ũndũ wa mathaa. Shakega gakĩririkano na bisheo Machira mũngĩingĩra haha nĩgetha ingĩre nyina wa Mwangi na ithe wa Mwangi. Maito agũthiĩ ndĩrenda mũingĩre bisheo haha, haingĩre Machira, haingĩre mũingĩre haha. Ĩyo nĩ mbica ya bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩguo mama maheo ĩyo marekwo macoke itĩ. Ami wajerire okirara tene watwendere tutikararire
sema sitokaine munene nitoki marine aliaika yokiwe mwana kende na nyangu tutakwenda wanyaride Kwenda kweka hanini ni undu wa itha na ni muona kuciarirwa ni kwega atumia acio miake yo menayo na ni marathungutha ni mwana coka-inĩ itĩ-inĩ. Kwĩna kĩheo kĩa family ta Mũchai Eliza, kwĩna Muthonis kamũira nĩ gĩũke nĩ ndere gũka na njuge atĩ hena family of Mr. Mũchai nĩ ikinyĩtie gũkũ na nĩ atũmanĩte na kĩheo na family ĩno yothe rũga Mr. Mũchai. Koguo kĩheo kĩanyu nĩ kĩraingĩra thimũ-inĩ yanyu within another 10 minutes after nikitoka hapa. Mungu awabariki. Hey, thank you so much. Andũ acio nĩ mebangĩte wega. Thank you so much. Nĩ tondũ wa kwaria mĩario ĩyo mama yetu na mambo iko sawa sawa. Thank you. Na mũkarwa mbica nĩ mũrorwo TV-inĩ nĩkĩo andũ ametĩtwo marute wĩra ũcio mamũre kĩbicaki na maũndũ macio mekũrwo. Wajibu. Hiyo kisu imeshikwa sawa sawa. Imeshikwa sawa sawa. Winnie, hiyo kisu unasikia kama imeshikiliwa sawa sawa. Okay, ninawapenda sana. Nasikia kufurahi. Zapata hiyo wimbo wa kata. Hakika keki imeweza kukatika. Winnie ako jikoni na maana ana watoto wengi na amejua mambo ya kupika. Tunataka aibariki hii chakula na nafasi hiyo ili tuweze kuipakua. Na kabla tupakue akanekata idia kana ajalie na kwa sawa. Baada ya kuibariki ndio tutaona vile walitutengenezea hii keki tuweze kuikula. Ni kweli? Sisi sote tunangoja. Winnie, bless the food. Thank you, Lord, for this day. We bless your name because of our... Thank you, Lord, because of this day. We bless your name because of our visitors and the gift of one another. In front of us is a cake. Bless it as we take it, that your spirit is in our body. Bless what we don't have and provide unto them. In Jesus' name, do I pray and give thanks. Amen.
Yes, patio ingine nataka Winnie ushike hiyo sahani. Kate kidogo. Usikie kama hiyo chakula ni vile ulikuwa unataka itoke. Ndio kama sio vile usitupe. Usitupe ama usipe Mashira. Kuna Mungu Jesus ametengeneza. Akituambia ni sawa. Ni shida shupi. Winnie. Niko hapa nataka Winnie nataka Mashira apate keki. Sijui utapitia njia gani, please. Nataka ukae hapa next. Siwe ndio una bila. Umenya wakigeranio we hau. Ndio lya gogothie. Haya. Unataka kujua vile keki iliweza kupatikana siku ya leo? Niwatumia mohe usianaishi gemi. Todo keki ni ya hetuo. Situwape makofi mazuri jamani. Tuwapigie makofi. Kinyaradha dhaiya dani uli araigwa kaundo kega. Haya. Ugo ni guo. Ni hau. Hiyo keki ni tamu. Inagonga. Tumpe Mashira makofi jamani. Tunataka kuona Mashira akisema amekubali hizo chakula ziko sawa. Kwa hivyo tunataka ulishe Winnie. Ndio tuone vile mnavyoendelea kutengeneza hiyo keki. My dear. Leo nilikuwa kazini, nafanya kazi, napitia pale watu wa keki ili nikuletee kitu tamu. Najua nimefanya kazi mingi kwa nyumba. Sasa nataka na mimi nikushughulikie kidogo. Alafu Ula mama. Nani tuko keki? Sasa chukua hiyo lakini itakata sana. Chukua tu. Haya. This is your day. Naita rudio. Kayeni. Maiwa kwa negai. Netoria kule goso. Abane no ako mwene wo igekeneke. Kamenya anda nai. Ogekineria gwakwa. Kweli mondo gikona wake Mungu nyaga makoro imainge. Wene nyata yako. Abaru rande medio. Asiangene mwinge wakada guikeno siakwa nowe wiki. Ndio tufanye haraka video zisiharibike kwa ajili ya jua. Mama Mwangi, Baba Mwangi, mpokee zawadi ya kutoka kwa Winnie na Mashira ya kwamba usikie chakula waliopika leo na uweze kukabidhiwa hiyo keki ili wenye kuweza kufika katika harusi uweze kualika na uambie Mashira ameshaoa.
na msichukue muda mrefu sana. Immediately when you finish there, please come back, kwa sababu tuko na wasimamizi wenye watasafu other people. Wacha wapokee hiyo keki. Wape box yako. Yes. Nataka mama ya Winnie ukae vizuri uweze kupokea zawadi ya mtoto. Tunataka kuharakisha ndio wakirudi hapa tuweze kufanya kazi nzuri sana ya haraka. Hakika Winnie, hao wazazi wanalishwa na Mashira. Mashira ndio ameweza kuitika hiyo nyumba. Mashira ndio ameweza kuingia kwa wale wazazi. Keki nyingine ndio wale hawakuweza kufika harusi waweze kufikisha ripoti ya kwamba Winnie ameshaolewa, na hiyo ndio keki waweze kuikula. Na mkimaliza hivyo, tafadhali mrudi hapa ili tuweze kupeana nafasi nyingine ya kuweza kuendelea pahali hapo pengine, ili tuweze kumalizia kwa haraka, giza isitukute. Na hiyo picha inakuwa ya maana sana. Inakuwa ya maana sana. Mamine wajani na ukedera na ya kumeli kedana donoge alinoti wakodutana kujikia kioro oi mami vitodo ya kilio. Hakika turudi hapa ndio tukuze mami aliwarokege mami kekurera ndoiririo gorone ndio kegirereria nikobaka mami vitotebea oi mami vito oi fafa wito mabere anyutole na kananga ya kurudisha shukrani karibia mimi. Come here my daughter. Ninataka kukabidhi. Wow, usituwape makofi mazuri. Na champagne it's out. Tuweze. Enda pale. Ndio hiyo tumeweza kufungua meza ya keki. Mtu ashike yake. You twist the hands. Wabararĩtie rũya rwakwa orera theruka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũndũ maingĩ. Tuwape makofi mazuri jamani, wamekuwa connected completely. Hakika tuwape makofi mazuri leo. Hey, kumone kakorazi hata ya Mashira. Wow.
Mnasikia vile Bashira anasema? Ati leo ni kutoka. Jamani, wacheni tuwapigie makofi. Tuwape time ya pole pole, hatuharakishi. Yeah. Take your time. Take your time. Take your time. Tunataka hizo grasses zikuwe empty. Take your time. Okay, the next step. Nataka kukabidhi msichana ule mdogo keki, ndio atamani kufanya harusi. Akitamani kufanya harusi, atasoma, atangoja aive mpaka wakati wake ufike aweze kufanya harusi. Wakati utagrow. Ndio? Modoni. Haya. Na nyumba yako yote ile tu tungatira wakati tunapo dismantle the cake ili isiweze kukatika, ninahitaji ako busy sana but I need hakika wana wasimamizi wao, na kwa sababu wamefanya kazi nzuri sana, tunataka kuona Winnie wameiga tabia kutoka wapi. Ukiona watu wakielekea kanisani wanachagua mtu kanisani, ni kwamba wamechunguza, wameangalia mienendo, wameangalia maongeo, wanaona wanaweza tamani kuiga hali hiyo. Muheago gwa kigoaga aroka naye, tuone vile anamwambia ya kwamba hau niho tuture nyumba-inĩ ya Ngai, tuciaraga ciana ta Mashira na Winnie, tukamarera na njĩra njega na mĩtugo ĩrĩa tũwaine. Tũmahe makobi mega na tumere ni thengio tondũ nĩ tuona nĩ megũtũrerera ciana, kwa sababu nimewaambia harusi ni safari, na safari haiishi leo wala kesho, itaendelea kusimama. Kwa hivyo tunataka all mates walikuwa wamesimamia harusi wakuwe hapa, na mtu akipeana table usirudie, ndio tuweze kukamilisha kila mtu. Wenye wataenda upande huu, make sure everybody amepata keki. Wenye wataelekea this side, wa make sure watu wote wamepata keki. Walio kule ukuta, wenye wataenda hivi, make sure everybody amepata nini? Keki. Ikiisha kimbia hapa kwa mesa, keki ni nyingi na sisi wote tutapata. Si utupe wimbo mzuri sana. Nataka kushukuru wale wote wametoka upande wa Nyeri na Nakuru na marafiki wetu wote. Asanteni sana kwa kufika siku ya leo. And I wish you all the best as you head back to where you are heading. May you travel safely and may you be of great blessing to our lives and also become blessing to your lives. Thank you very much. God bless you. Nini? Video. Okay, hello everyone. Hello. Mine is to say thank you to everyone who managed to come to witness this beautiful day. I think Mtela amepewa keki
She has been our prayer partner in terms of receiving the holy matrimony. She received the Holy Communion mbele yetu. So she used to tell me, Mom, twende ukapokea meza ya Bwana. Priest hawezi kukuuliza. So she motivated so much. Thanks to Mama Ngaush, Mama Munene for being our prayer partners in terms of encouraging to classes. Mama Karulia has been praying for us so much. Mama Munene has been encouraging me to go and join the classes. We thank God for you all aunties. We are so happy this day that we are able to receive the Holy Communion, and we'll be joining Michelle, and we will teach her the way of the Lord together with Michael. Yeah, we are so happy today. Okay, mine ni kufurahia kwa sababu ya kurithi meza ya Bwana. That's all. Thank you so much. Wow. That's a good one. Kabla tuombewe maombi ya mwisho, Wahomes wamesema wamekuja na walikuwa na zawadi. Wahomes ni familia kubwa sana, familia nguvu sana. Karibuni sana na zawadi yenu. Mjipange vizuri, mpigwe picha. Hata ni watu Kenya. Wahomes mjipange vizuri. Na muangalia watu wa kamera wako huku. Alright. Tuangalie mtu wa picha sasa, ako huku. Ena keki nenda kwa kasoma. Kuna keki inafanya soma sort. Lady anakena kiheo kianyu. Rai modo wabishe haria. Wahomes, kuna mtu wa kamera kwa hapa. Wamekuja full house. The full house, the Wahomes ndio hao. Wow, amazing. Piga hiyo picha tafadhali. Yeah. Hey. Niko sawa. Lady alikahau. Na ihenya. Aki na tuenjoy hivi. Thank you. Unataka maua? Maua iko hapa. Nataka kuongea chini. Iko wapi? Ni hawa. Mine is special. I want to give our piece of advice. Sio kushika tu maua usemange I'm the next. Mnasikiza? Ni ukikuwa next unaweza shika yangu leo, unaweza rusha Masi ashike, Njeri ashike, unaitwa Shi ashike, but ningewa advise ukishika ukuwe next, you have a few things to learn. Prayer, prayer, prayer. Contentment, contentment, contentment. Thank you. Unara yoa, mora imakovi. Nekora leo lile, aya naka ne kuga kaodo. Asante sana. Thank you so much. Been a wonderful time with you. God bless you big time. Tukienda gucokia ngatho Mũrungu mwega ni uria wakithania na ithuĩ ni tukuonete ugatũtirithia makinya kuma ũkĩroko twathi kanitha-inĩ twacoka twathi gathabarĩ kangĩ kũhũrwo mbica tuoka na twacoka kũnyitanĩra hamwe na twarĩkĩrĩria wega amũkĩra Ngai tũcitũ Mũrungu mwega. Rĩu ningĩ kahinda gaka Jehova twĩna ageni aitũ matũkenia mũno nĩ gũkorwo me haha na nĩ magwata thabarĩ gũcokereria mĩciĩ yao. Turagĩkũria Jehova ũtuĩke ndereba mahenja nĩ masses magĩcoka mĩciĩ-inĩ yao na mangĩkinya makore o ũrĩa matigire kwĩna thayũ na kana makore gwĩ kwega makĩria no tũgũthiĩ na mbere na gũcokia ngatho. Arĩa twarĩkĩrĩria gĩikaro gĩkĩ Mũrungu mwega tũkĩrĩkĩrĩria kũbanga nĩguo tũcoke kwehera gĩikaro gĩkĩ turakũria ũtwarane na ithuĩ na tũgĩcoka kumagara Jehova. Turakũria kĩrathimo gĩaku tondũ Jehova ithuĩ tũtarĩ nawe tũtingĩhota gũkinyũkia ona ikinya rĩmwe. Gĩũke Mũrungu mwega thabarĩ nĩ twanjia ĩno ya ciana citũ twarana na ithuĩ tũhe grace ya kũmanyita guoko ona kũhotaga kũmatũrũnga rĩrĩa mekũkorwo maimĩte njĩra-inĩ ĩrĩa njagĩrĩru. Nawe Mũrungu mwega ũmanyite guoko
na ndukamareke Jehova na ndugetikire ona wate matambuki guko kwao makunyite no ureke umanyite we mwene uguo noguo Jehova matangi gutiganiria na maundu mau mothe Jehova nituracokia ngatho ni undu wamo na twacokia ngatho iyo tukiugaga Jehova we mwega na we mwagiriru na ithuĩ tũrerirĩria gũtũra nyũmba-inĩ yaku na rĩu ũgĩkiumagaranie na ithuĩ order our steps Jehova ona matukũ marĩa matũtigĩtie thĩ ĩno tondũ ithuĩ nĩtũkwenda gũtwarana nawe na tũgacoka Jehova mũthenya ũmwe kũnyitanĩra nawe ũrĩa tũgacokereria mũciĩ ũcio wa matini na nĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho na twahoya na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na na kuwa wa Mwathani Jesũ Kristo na wendani wa Ngai na wa Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ